Bandar, gördüңөр да. Gördüңөр да. Avto bir beladan geldi. Men sana papuçik deydi ғой, көрөлүчү алар. Şu papuçikta toygузат бирокчу. Барбайбыз буга. Барбайбыз эркекче. На местан бас коем дагы. Ата булар копейка да, көрдүңөр, копейка. Ошоңорду алдар 1.43 менен берип атканды албай тура берейинчи. Шуну албай тура берейинчи. Нет интернета. Шуну албай эле. А, да? Спасибо за Ага. заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания. Banдар plus 2 менен түшүп калды го. Машалла. Plus 2 менен жетишпей калдым, Жарым саатта алып келип иштедим го. Не деген сумма? 5 коюп коюшуга. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Assalamu alaikum. Umar Taksi kanalının görüşçüleri, katılışçılar amastarı. Keçi 31 Mart күнгө карата дүйшөмбү күнгө такси тармагындагы жумушту башында баштап аткандагы видео тартылбай калды туугандар. Андыктан кечирим сурайбыз. Үйдө болсо дагы видеону тартып коеюн деп чечтим. Бир жумалык видео чыгарылыш кылайын деп чечтим негизи. Бүгүн мына бирок вторник күнгө жумушка негизи тилекке каршы чыга албадык. Эми 2 заказ кылдык, 3 заказ кылдым окшойт вообще. Канча 2300 акча табыз. Себеби документация менен жүрүп калдык. Ошондо да бүтпөй калды туугандар. Анан кечээкү жумуш боюнча азыр видеону полный көрсөңүздөр, баарын билип аласыздар туугандар. Анан буюрса эртеңден баштап шейшемби күндөн баштап буюрса 2 апрелден баштап буюрса жумушты кандай болорун бир жума толук түрдө көрсөткөнгө аракет кылабыз. Андыктан алыстабай туруңуздар. Анан каналга каттала элек туугандар, сөзсүз каналга катталып, лайктан басып туугандар, ошондой эле колдоо көрсөтүп кетсеңиздер болот. Реклама боюнча 50-55 номерлерге кайрылсаңыздар болот. Абсолютно бекер туугандар буюрса. Ошол андыктан видеодон бизден алыстабай туруңуздар. Көрүшкөнчө дегенче эмес. Видеонун акырына чейин көрүңүздөр туугандар. Барыңыздарга ассаламу алейкум. 10 километрге келдим. Мунун карап турлар. 1121. Кече мен 10 километрге келгенде туугандар. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Кошо жашыгатта 10 километрге келгенде туугандар. Кече күнү менчи канчадан бери атты дебейсиңерби? Эне окуялды маршрут. Кыскасы 800 сом, 600 сом, 700 сом болот. Яндекс таза машина турбайбы? Бул даже 1.58 менен түштү туугандар. Кече күнкүдө болсо 1.86, 1.96 ушуга окшогондор менен алып аткан. Ал деген эми 1000ден өтүп кетиш керек эле да. Сен аны түшүрүп туруп, коэффициентти көтөрүп туруп, ошентип ойноп коет экен да Яндекс көрсөтчү. Ошон үчүн туугандар карап, эме кылалы, бир өзүбүз бир жеэттик тиянак чыгаралы. Кече күнү ночто иштедим го. Айтка карата эме кылайын депчи. Ноч иштейин дагы ден муктап, кичине нарак берактарга барып бес алайын депчи. Кыскасы ошондой болду. Азыр биринчи заказыбыз болду. Нормально де туугандар, азыркы мынау заказ. Хотя бы ушундай, хотя бы 1000ден чыгып туруш керек эле да, андай болмоду да туугандар. Ошол биз менен болуп туруңуздар, дагы кызыктын баары али алдыда туугандар. Бу Яндексте болуп көрбөгөн нерселер болот өзүчө. Туугандар плюс 2 менен түшүп калды го. Машалла. Плюс 2 менен жетишпей калдым, Жолдо кетип аттым эле. Резко поворотто жага калдым го. Дополнительный бурла кылайын депчи. Спасибо за заказ будет оплачен картой.
Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Екі менен берген ұшып келді, мынау қызды алып келдім. Прикол, да? Прикол. Маршрут построен лайдем. Шерделле бурлам азыр. Маршрут построен. Маршрут перестроен болады азыр. Ай. Жүрегімдің гүлі болды. Кеттік әме. Қайра обратка. 3 сом işte koyup kedi dağız. Ayam okey boldu mu? Tası 600 metrege keldi onlar. 600 metrege. Просто onun yerde emi olup aldı. Svetoforga maşinalar erten meni pробка болып кетті. Emese 1 minut tap ketmiştim aklıma. Gaz bir ötlen, bir koyar ötlen boldu jetmeledi 600 metrege. Aço жөн өзүң басың дебейди абы десем, азыр жана уруп калгандардай эме дейт. Сумкам оор болчу дейт, пакеттерим. Эртең менен өзүмө тамак жасап кечигип калдым дейт. Эмесе пешком деле барсам болот дейт. Бул ойдон алып кеттим да. Уже мен 1 минутта келдим да берге. Булар 1:43 менен берип атканды албай тура берейинчи. Шуну албай тура берейинчи. Нет интернета. Впереди камера контроля перекрестка. 1:43 benim verip size. Hoppa. Bandar. Gördün orada. Hafta bir beladan geldi. Aldık aşağıda. Yarım saat tap gelmişti dedim oğlum ne degen summa 5 koyup koyun şuna. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Foto selfie deydi. Yaman tartib qo'ygan foto selfini. Foto selfini o'tib qo'ydik. Pragina deydi. Bo'ldi, zakazdan olamiz deyman. Shuni o'tibchi. O'tdik qo'y selfie. Der. Zakazdan. Qo'chqordan olib ketaycha birda. В общем, тут вот от нету. Берчи Кудайым бир. Даңелден долгий поездкалардан өтүп калат жалтат. Мындай жаңган эмес өзүчү. Теп көрдүңөр 15 бияга. Вообще ужас. 1 saat 2 minut tap geldim ya. Ami? Tazza kemoy. Tazza qildi bu. Juda tazza qildi. 1.6 bonus chanayotgan yerdan oldim o meni. Men sağa papuçik deydi, göreli çağır. Şu papuçikta toyğuzat birokçu. Barbayız buğa. Barbayız erkekçe. Namestan bas koyam dağı. Hatta bular KPK'da gördüler, KPK. Şoğunlarda albayla oğla jigitler. Hazır biz bir yaktan geolokasyon öçürüp koyuyoruz. Zat beni ağlıyorsun. Onday qılıp geolokasyon öçürüp koyuyoruz. Boldu. Birazdan azat qılıp koyuyoruz. Boldu. Papuçiklerden almayız. 24 minut.
640 rubl уже baştaldı tuğanlar. Bağı 200 so'mlik mayda zakazlar. 200 so'm, 500 so'mlik zakazlar dedim. Terevizden. Barakasın bersin. Kıyınmaya gitti, kıyınmaya. 200-300'lük zakazlardı. Royluç. Şu Morin Hoca kaçlayacak şu makta şu. 21 minutda 472 so'm, bizga 500 so'm qoldirdi. Пожалуйста. Поставьте нам оценку в приложении. Что там, я не лодкин, что там? Что там? Мен жаққа барып алып келсем бе? Дәріске қылып, а? Тіктер. Айтпайсыңар бер ойыңарды. Сол жаққа барып алып келсем бе? Заказ. 1.20 aç ben Mertan. Böyle ölçü. 25 minut tap gelmişti adın onun için. Zıldan tuhaf geldim o. O zapravkaya bara toşayım. Barayınç. Bu anlar 3-4 zakazdı. Tartpay koydum okşaydı. 3-4 zakaz tartpay koydum. Şu göğüp ketken videosu. Şu hazır. Bunu tarttım. Senter'e şu girip not girip kaldım da tuğanlar. Şu karasam vaqt ötüp ketçüdey olup kaldı şu. Koydu öyle anan. İşte görekçiler. Tartı verdim tuğanlar. Böyle kıldım mı? Turames kıldım mı? Senter'e girip aldım bunu antiyemi. Dar 1 saat 3 minut ha. Çıkçı. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Men qayerda turganim jetpay qoldi o. Men ayerda emasman o. Ko'raychi, men qayoqqa ekan ha? Alısqa bo'lsa boram. Endi bormayman. Platam ekan. Pробка bilan. Qiynalib bargim keldi taqacha. Tuğanlar bugün 15 dakika 8500 so'm akça bo'ldi. Ay, ko'rsatib qo'yin. Prioritet 19. Zakaz bermey qo'ydi. Домой qo'ch. Настроениyaning barini tushirib. Tuğanlar eng oxirgi домой zakaz 692. Где-то 9 ming akça oldu tuğanlar. Kısası şunday. 9 ming akça oldu bugünkü. Atak 10 ming aşık işte koymoqpuz. Tigi telefonumuz gönt etip Yandex menen bir sira kırılışıp aytışıp, deşip, netip, kıykırıp, bakırışıp bir sira nervisterdagi cep үй жаққа келіп ақырындамай қойып. Моринода 2 saat отырбадым туғандар. Завершетіп қойыншы. 9200 дейді. Негізі 9200 жатса 200 сом комиссиясы келіп 9000 сом қалады да точно. Қанша заказ қылыппын ошондо 16 заказдан туғандар, 16 заказдан 9200 ақша қалып тұр мага. Эми 9000 сом ақша қалды. Ошо туғандар. Ай, шу Яндекс мошенник болып жаман тойғоз айтып қойын. Жаман жиңгетип атат. Меми жеп өзүмө келбей дагы эле. Кыскасычы үйгө барып кичине салсам өзүмө келип калсам керек деп үйгө кеттим тугандар. Кыскасы, ассаламу алейкум. Бүгүнкү жыйынтыктарды понедельникке, дүйшөмбүгө